Hallelujah. 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 Wo we wan ba push dogo yin wo yin jog jonga shot down ba kitu kon jonga ko ba kene wo mi kon poni dan ba ne kon dana mana joto yin ba kiti wo ko ba yin kene poni dan na menene ke ma ko yin wa mi wo we wan bene chumo mal di chang chung ke pe magni kina magni o yit mena ko boyin ko boyin kini kolo data ma yit men ling we ling wo kayene ya ye kini magi ko mian ke pe kaw ma ke kom maga ko mo yin kini kolo data men yit men ling we ling o yit men ling wo wiya ama yunu jado ki yit me baling mogi ida yit malim ke mogi wo wiya nimi ka ko be David kene joga na ba ko yemiya o joga ni yanya kwa yo ke ye ya ben jado ke ki pen ke ye yina ko wo wi wan kene shot mana cholo yin da jog mo kwa yin ke riwan ama ke kangomi da kwai matin yin mal da tim tong matin yin mal da ji makal wodo matin yin mal yitin mal ke ji maban ke kangomi makok mana be go be ni yin komla agog man ben go ba ke dan go ji ti bang man ni wo wi wan ba poche do yin ke ber ji ma mo ji gen ji ma mo ji gen jimaga mo jupaduken jimaga arumbe ke tumu dijin ya dogi poch ke ber jimaga ni ya dogi poch ti wo wewan ke ber jama ki yiwa ke rumwan ma bere ko juwan e kon won ba bu ba but ba pochen dogi yin do kon ya dogi poch wo wiya ke ba do ke din ke no wo ko bet e wo yide ta de ber wan e wo yide yin wo wi wan ba yina yidwan yina ko ken yidwa yin wo yo yidwan awu kama magi yo yidwan awu bayda maga ko yin yo yidwan awu malayin yo yidwan awu go ke kayna kajere ayangen chadwan yo yidwan awon wo be nimi ka ko be yin wo wi wan we yari yin mago tar yin ka bomba mi ko kon ko kon we go menene pat ke yo diele yin ina radoro Yesu Kristo we amen ay madian kiranya Yesu Kristo we yo maga pe haleluya haleluya nganywa kini short mo job ka shoden ni chodo ka yin maban o ni choka ni ko ba ke ji akiala kial we walwa kerang ke wan ma nod ma ki do ba pam ki bol ka ni de wa menene jamane ne jon ene jorango ye waranga asa yin en rangwa wodo warang ke ri ki asa mana kiali ke be ko ba yima ko kidian banywa ko barkan nyudo aryo gwede we wone kanisa kaya pasas kini bena maka kome ingan hamidi kia la biriau ke king kia ja asyadi ke kale tagi lamba gina aku beyin nganya yan kini yi ago ke guang tab kayu mi no nganya yan kini yi benyi ye ke bere tiang rejo ka tiang apedo chega ba tiang wodo rang yin kayu de yin chep kini gesera piet yi ngai ni no yi nyage
ke penyinga wi nu de pido de kina banyan ki ba kini ya ba mari yinana ne ka marian ke tialaman yo kera ba de yin kai yaw kai do ko be wo ne me tialaman ko lo yi ba yaw bi ka teng lamba mi kwanya ki kaja de ba ki jo ma doi ki ya kaman wo jong ne kola ne kamana gen ngar ye de yida dinga mo ka ko akut kanisa iwe ngano tiamo uwe ka cham ke nyoni ya bne ke yi ba go ka we wo ne kanisa ke samarna gwe de kini mo ka ko me ingana mal kichen ene ngana tau ka chi do duo beneno akori ngajian kini ijara de ida ker gigrejo mo ka kom kiri itinga ko bo che ka ba yud ngo ka pat ki yud ngajian de ba ku syaitan yiku bo ge yorang men anu de yang bole maurang ingan rai ta kiun leng on mat kaurang mo kichang tiaro midiye tirito uyu nena kinen gapoi cepo hajiam ngan ye de yida linga moka ko akut kanisa iwe tieng au tiamo ba wul kinya ba riau to kene tek ka we won kanisa ke pertama gue kini bena moka ko me linga ye depi apala riat bet kanya berin ngani yang syaitan kuwa mai siben kanya ni ya nu dia yin syat inu ridok syang syang ke bol kanya anak antafas ya la ye yo ke men duong ke kanya bet ke syaitan dada di mana mo pargan chayin da kuiji ke kalun mo umiri poin bala a poin bala ke pa yi tieng e siria beora ka kolegin cham ke get angale mi di juo ogeni gen ke tieng anuri ngom gen regen ui da kuiji mo mi lu poin jo nekola yau koragi kalau ke iba yau bi kayu nyaga ini ke pela toka ngani ye de yida linga mo ka aku kanisa iwe tienga tia gau toda kirimana mana bakan gau toda ben yo ko pani kidi mota hallelujah 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 للرب يسوع المسيح وين من رمضان من اللغة كاراني دا جمعية ما شوت ميغان باكني وانجوك دوada waziji ba chwat wanjok gop mana yang yigan bakana wanjok mana nut logan ba chwat logan ba gwet no dog ju ege ko bane kini ye nyikala bang ling ba ji ma chwal jok gi mana ci pet ke jok o ko goget ba kini wanjok mana nut logan ko to jur mo non ko pen o yide yo melingi jur magni benaji magni gana bi pode ka gen wanya mana ba wanya mi wanjo manu do kita ka waya benu alogan ka to chal pada kan oke alogan ba chwak ke ba da mana ba lu ngarang o ling alogan ba chwak ngin mo yang yige ben go gen kene o bo mene bo o bat gen ago chwak mok gen a pepin
gen akano keji merang orang migan go kese jolo ade mali moyen e ba chwa kan jemi meni chola gijiman ba yigan ga go ko kene face come by hearing e ye nyikala eling gina ling yin uyiye yiye gina ling yin ben gijiman go ko kan gena go ko men ayola wanyami ahad al-qadim wan tagdom allo gana ba allo gana chol olo ka tiyo ba chwat onu di siang ke internet kalau gi ba ma ke internet wanyami wan jok ka chol nut ke internet kalau ga wanya ka dom wala wanyami bunu woni nyan ga ben nut ke internet e ga ba chwat cha chui go ki telephone mi cha chui ki laptop mi cha chui link mo ke kalka link radio e nyom se jalan mo tan ye e menini ba kene ba yo ke no wor menini wodi yedi ji meni ba bok mi gan gana de bok men menini ba die du ben wo jo de ba bang die ke bol kanyini wor bena anywagian kriin ke kany banyin kangi dwok men dianen chola yune onyim magani banyin mame ke dwok ke bakani oberanyin agwet ken agwet gen anyira ngoji oni jodoji achwal ge chiang ke yenyi kwa jawar jog yune gijumane ne ke wan jog kwa mangani gogel ogen ke wan ba gijunu de ke wan ye cha ko kai ne kene kan jog nyang ma ba ben mun ma ganu ben men tola gin men tola Sharomen, men tola JCC, men tola Lemangaba, men tola New Side, men tola Mangateng, Ken Ben, Mangan Kenyum, New North again, New Money, the Curling when Ben, K1. Yes, oko kani kalau Nigeria wala jeda go chuk kerengina yo beriano kalken kani jok kanya chagan kan jok acha yetkal chol ni cha ko kene or jok mana yang mal or jok mana abama or kani jok ben ya Catholic ya na mal de Catholic pada or jok mana ai go ke de kan jok ben Catholic pada ai go na ke lo kan jok ben kan muka le Catholic ba akel ke kal or jok Catholic ba akel ke kal kan jok de kan jok de muka le go ben bakane ke siang abene we kwer aur we kwer Yesu Kristo we kwera kada iji mi buida piara yaw we kwer akada komiji makwangen ba mi ke piara kwanaji mangen o ke siang ni woni jok allingo eji moban bene cianga cek orjok cianga cek orjok cek yang 50 cianga bene way per kombur jok ata ga cek ko bene ciang ni en acek e orjok
Mga ko Yesu. Ako ben Peter. Kini kenga ogera kwami. Magni geche ga chiangni. Kanya ge chiangni Peter en adumal kala jimang ni ben. Ako ben ama da jima bu kajo ko wakani jimang ni wadganda mo. Peter en adumal ke bolkaini kai chago ke pon. Kanya punya kanyini jimat alibada ege ye ke jo kichangni ukwan gen abere ba mi washrin abere mi wida pereo olibada ga ye gego kama alibada wida mi ki pereo jimong ni ben gena choloba kan jo ke bor kanyini gena ba changa ye gena kat ke chak ge choga ke kada bakal woda kaja kada gan jima ga ye ge choga kwach ke kaja kada gan ge choga kwajo ke kaja ni ge gero ke kan jo menene bene choga orjo mu choga bakar le orjo acha yang 50 kobo orjo mu chola 50 ya ge nyaga ko muket bene chiang acha ga bok menene orjo 50 ya chola kin ba orjo 50 ya ge nyaga ko bakane ge nyaga ko chiang ni chiang acha orjo ba kene jama go ge chiang acha orjo jam nong ni ba go ge chiang bene orjo kanya cha ge jo kanya cha ga ni ge chiang ni acho ge ni chola kanisa 50 pada kekarigan kanisa 50 bami giben keba 50 ya 50 menene dawe chang pirabi mga Yesu kadu man kito kibang chang pirabi bene chang ni ana chogo gok ni on gok acho go wodo ke ka o chang menene Yesu adu ke yomlaha adu man kito mo nganywa Oi kwer ala yamla tio Yesu tu make to yamla hat oi kwer abi yamla tio orjo kan go acho ga ki kwajo ki go ge cho ke pon ayamla hat wa gidmeneni ana wiyan o yakwaja ke bayar kan go mali yan ku podgi mejola royato kan bo ke ban kwa ke yamallaha ge je do ke ban kwa je kan kwa gan gan kwa ja sianga kiyali pa yamallaha ya be ya kwa ke bergen kene benini par ge mana akwa bojo ginya ko ge jog ba kene sianga ni ba chugo wel yamallaha ba chugo wel ke ba sianga ni bash me para jamariyo ere jogan para bumi Yesu malgito para bene we jopin kom kan ucaga ko gogmeni bene bere keni siang bot pergotek jam negariyo siang ni jepara tau Yesu bumi Yesu kito katiang moto jepara kene siang ni ena beno we kwer menut ko wadi siang bene bere kene pergotek ay siang ni ke bermia jam ni gayo gena pergotek aberi siang ni siang macho wilo ki ye bene ni acho kani baba ji ka orjo ke ba siang meneni bawul wuji Paul actually point mustawiyat ma kanais da kan job ma chok nyin pat nimi ka kanyura ngoyin ke wan ken wan no rangwa de ba wan agwe de Paul agwe de tin apostles
da paj men wala Ephesus paj men ni ay Paula kat ay yeba ko war ko pani ni ba ting pani ni or jok acha kanyin pagen or jok acha kanyin pagen wala Ephesus ayo kali wanya gwet agwet ting Ephesus tinga Ephesus or jok acha kanyin pagen ana yoro yinte jamane ne John gwen ma gwede kan joga bi yow kan ko ma kwan ba bi yow ni cha ko kene ko ma ngane gwergen kan mene yang Ephesus gwergen kan mene yang Laodikia gwergen kan mene Philadelphia kan mo ni ga bi yow kana kwan kan mo ni banyin mir nyin po orjok achago kenyum pat menini en American disiam orjok mi machine ke juk kanyini ke kanyinian tola yunen padanyin pani de banyin nyin mono gokal ke yuwan ma yeso ena ba yo wana bane bane ko kani kana mini ke tola yunen ama yeso ana ba yo wana ba ne kan jo mena kiyale acha gan kane nyingo chola mangaten banyin hay banyin pat ke kale mir jup kan jimo yang pani menene kan acha gan ke menene bene kan mi tiang pa yang hay men chola mangaten jimo yang new sa tio ge te ko kenyin keno bene gid mena go ko benyin mo ga kan jok ke kanyini mo ga ni ge chawa ga bonye kenya nyin kan jok mo ga no disiam nyin kan jok mo ga no disiam nyin mo no ben de kala ewan dekala ewan bene gijman bari ko mustawa ma kan gog da kan gog ma ba ma ce kane kan gog menene ba mi tim jantal timo umam ji maga bi ga kala ga ba tin yahud kan gog ce gan kene kan menene ba kan tim jantal oda ji magma palmen ko la yu pani dio ji maga ye pani geger kan kanyin nyin pagan akola kanes mo yahudiya pani ko la sama kan ayya ba kanyin ka kan gwen kanyin pagan kani semi samra pa mana yo to ga epolo ke kalwura oge ka da kalwura paj mena kola Antakia banyin paj mena achawun job ka kanyini yadwa yiko kene ke bon manu ke wan job nying kan job o chucha ke nying paj nying kan job o chucha ke nying hai bongi marajo kanyini ke pa wa kene nimi ka bere kene yunen ba kene mere bi jam bi ka ko ke mangaten wala new side meni wangan nya pani ka de gon tiwe yo new side ka ngaji ga gan jimo ko bi ko ka ko gan ne kan aci ga gan ga jimo yo pani ga jimani ni bongi meno do ke kon maba gij maraj de kan mo ni ben kenyinga mo banen e kan mo ni mo da wit ni gan ana yoni Yesu Kristo we kan mo ni ben ga chol ga ba del we kan mo ni ga chola del we ben a chola ba
jasad al-masih. So yadwa kene wadu roman yadwa kene oyini re baka yang ke kwajmen ke yimok gwajmen agwed Paul agwed ti rom da kal mer manut made mabayep ke ba buru jog ke ni kwaj ke kal kanyini meni jola ba kal jimong ñu ci kal kanyini gol ni jola or jog ako gen kene ka akela ge baraskela mat ka mat bur jog men ngol gen kan jog men yang Galatia ge ko kene umma jaru ben ci mayang Galatia sa talata bi o por waju bacung di siang o tiang bur jog ge da tiyo da ko men do yigan wo dawo wa ko waju beneyin wo wiwan yina ko kene kan bami kan padami dam ji mo ni chuk ke yer kan ben mo ban dengan wo kan mong ke ba mo gi nini kanya ko ba por kene wanya ramu wanya we unen keluen ka lunyewe ting la dukia ka wan mena ting yang ting la dukia ka lu yigan ka lu nyun ke rang tiaw menini ba nyuak nimi kanya ko be nyari ayole Yohana John ko be kene gwer go wan meni ka mu yitim Ephesus gwer go wan meni ni ka mu tin siatira ka ngomong ne kana biyo ba ji mo ka kan ago kan mo ni dayin yina go keregan yi ka go keregan do yi ka ba ko gan kereji ko ba mo gi push ke don do yin wo ya ke bari ni ben mo galingo ko wo do mi sangmen we mo ni go gan ke be de mi gan ka wo yi yot ke ni ke dier yi ba job mana chol gan ke ngun gan ya kwa ju wo ya ke ber pel mana no de ko bin we be menene ni gin ka wo mon keri yine yola job mena yi de kan mena tol yin ni samtin ama yi ko kani jeriyo ko la jeriyo wala jedo mo ko chukere nyinga yo be yana do kal gan ya do gi post ke ba nyok nyomo sammen ya do gi post mo jo ke ba jama apo nyawan ya do gi post ke be nanyo mena nyikal pare mal ke ba madaro men nyikal yitiyo wo yo jak ka wo yo ko ka wo yo ki ba jo masho we shodi bangdana men jo chot magi kere nyingi ina yo Yesu Kristo amen.